Sekaligus na ibarang mono ito diatur hula-hula namin mga balisang pang-dog-dog ni Piado Magdua. Pada hari akhir tahun itu pun tahun morning. Iya. Marbaris mamu pada kami kita bola dulu nami. Iya. Pauturita umar pasyon, pauturita sa lapas, pauturita sa otikasa. Ita mo na suto. Iyo, ay bilang doon ka lokasyon.